passato la lingua occitana fa un'apparizione per il primo cop alla giornata del patrimonio della città de Pau, per aquelle scasenze lo Stato Biarnès prepara di visites bilingues en gascou e en francès del centre storico della capitale biarnese. Pramu ker ju carriera fort frequentato copera nes ker Camille Esquet Herre d'Angelus gravazione. L'Hostal del Darrier Burel de Pau o encara la carriera tran che mena all'Hostal Balaguer, luogo di nascenza di Joan Baptiste Bernadotte, re de Suède, un ballado culturale de mai de 12 ore nella città de Pau en francès e en gascou. Comparat d'aquest dies do patrimoni, a descobrir la vida aos paulis e aos autres per la lingua do país, que é verdadeiramente parte do nostre patrimoni e aquello que não se est pas présent. Il y a des détails qui sont un peu ignorés et en béarnais pour un peu, comment dire, réviser mon béarnais, l'affermir un peu. La carriera do mistero